Olutindoro rumazireho biliyoni 2 na miliyoni Ghana kandi rwambikira Minister of Lands kurabira mu ntekateke ya Usmid. Olutindoro no kuhangusya entunguka yanyu. Abana babiri bashoma bayino bagenda kilometers 5. Ukwetorora kujya kushomera ishomero rya Rakayeri rya hati na hafi kilometer. Soko kwebaza sebo minister government ekulembera ekitibwa Yoweri Kaguta Museveni okutulowoozaako etuweereza olutindo luno. Twebaza byonna byemukola. Ekitongole kya Usmid kikombeka entindo enguuto n'obutaro district Sinjiro biti minister ayigwireho olutindo rwonka ahabw'okuba ebindi bire nibikiburwa mu kihango na munonga enguuto. Omu district ezikozereje isinyo tekozere kuri konkate koziriki okutukukyenda ha program eki kandi omushango tugwaba abakozi aba district omushango n'ogwaba contractors. Hona hizoba ndio rumwe abantu 455 bahirwe ebyapa by'amataka gabo ebyabakoreirwe busha ministry y'eby'amataka kurabira omu kitongole kya Usmid kandi abatungira obuherezo obu n'abantu rushanju ubona kurwa mu magombora za Rushasha na Rugaga. Abakyara ba Rushasha amazima twasimba munonga abo kuba hati nyowe nkwatanise n'omushisha wanje hati nimanya nga takibanja n'ekitu kare okano no borya kibanja uri kwerarukira kugira nga tatobundo omushisha na redo ndijo mukazi anyake kibanja abo kuba na mante nyine yoki tenyine yo cyapa tenyine yo endagano konkati kunarebera omushisha yanta cyapa akiciriza nga tatu mukazi wanje niza kutunga cyapa tukwatanise babiri namanya nga tatidala kitufe kibanja n'ecyanje kandi nanyishemerira ebyapa elizoba abantu abacho abakiri bagamba abantu respecting ebyapa shanju kandi ebyapa ebyo ministry ikabikora tabiro sente namazima so mutera ministry onga Arukuba kwase byapa ebi Minister Bright Ramlama abehanangirize ngo batakaza kubisinga mu mabara na za kafuna bitu babikozese emirimo y'entunguka. Ekyapa ekyo nikikuyamba okutunga loan wanu ndakuboneza kugira icyo wakora. It works as a collateral. Ekyakashatu nikikuzibera abantu kuyiba. Ruth Norman.